Johan bungli Jesu le Samari numei Johan sang in Jesu nungzui tamzo abola tam abaptis zo chi Farisai ten aza u chi topan athei in Jesu hialin zo abaptis ke ya anungzui ten abaptis zo zel u Judea gam paisan in Galilee gam a akik non ta hi huchi in Samaria gam tona pai akul hi huchi in Samaria gam hua khat Saikar achi u Jacob in atapa Joseph kiang a mun apiak na kiang ahong tung hi huaya a Jacob tui le a om hi huchin Jesu apai gim ziakin tui le geya atua huai hun dak guk na khong a hi huchi in Samari numei khat tui toy in ahong kwan a Jesu kianga don ding hon pia in achi don ding Jesu na kianga don ding hon pia in achi hi anung zui te la nek ding lei in khwa a ho ngal wa huchi in Samari numei in akianga nang zudami hi chin a ke Samari numei hi ing a bang chidan a ka kianga don ding hon ngien na hiya achi hi zudaten la Samari mi te bang ma in angai ngal ke wa achi hi Jesun adonga akianga Pathian thil thon piak le don ding hon pia in nakiang a chipa thei le te zo nang akiang a ngien zo ding hi chin a aman tui hing hon pe ding hi ven achi hi huan numei in akiang a pu a khai hiak na ding bang ma la nani ki a tui le a thuk to koi a kipan in a hiya huai tui hing namu ding kapu u Jacob sang in na thu pi zo a hiya aman hiai tui le hon pia a ama ale atate le agan ten leng adonu hi achi hi wan Jesu na kianga kwa pe hiai tui don adang tak non dingu china dong hi kwa pe akiang a kapiak ding tui bel dang tang non ngei lo ding ala dang tak non ngilo ngi dang tak non ngi lo ding a akianga tui kapiak ding pen ama a tui nak a hong phul khiding a tang ton hin pha a ki kho tho ding a hi achi hi huanu mei na kianga apu huai tui hon pe ve kadang tak non lo na ding le hiai tan tan a tui toi ding a ka hong kwan lo na ding in achi hi Jesu na kianga pai in la na pasal vasamin la hiaya hong king non in achi hi numei in akianga pasal kanei sama china dong hi Jesu na kianga pasal kanei sama na chi izo na chi dik ve pasal nga na nei ta a tuana nei pa pen na pasal a hi ke him a hi hiai thu na chi dik ve achi hi numei na kianga pu zol nei na hi chi ka thei ko pi pu ten hiai ta nga Pathian a bezelwa Nobel mi hing in Pathian abiak na mun ding Jerusalem khwa a hi na chi se sewa achi hi huan Jesu na kianga anumei ke hon gingta in hiai tang chi chiat lo le Jerusalem khwa chi chiat lo a leng pathi pa na bia khun u atung ta hi no na thei lo pi un a u na bena kwa ko zo ka thei u ka bia u hoddam na la azudati a kipan a hingal a hima le Pathian betak tak ten kha le thu tak a pa abia khun u tung ding a hita tu in leng atung lel hi pan hi chiba hu chibang mi abe mi dang mi ding azong hi Pathian zo kha a hi a abe mi ten kha le thu taka abiak ngi ngi ding u a hi achi hi numei na kyanga Mesia Chris akichi hong pai ding chi ka thei ama hong pai chiang in bang kim a hon hil ding achi hi Jesun keima anang hon ho pi pa huai ma kahi achi hi nungzui te thu hil na huan huai la ya nungzui te a hong pai wa numei a ho pi lamdang asama ma o hi hima ale kwa ma in bangjong na hiya bangjia ka numei ho pi achi keu numei in atui bel apai sana khwa avapaya mi te kyanga kathil hi pe hon hil zel mi khat na om hong un la in di u Chris a hi thei tuak na hiam achi amau te kho akipan a hong pot wa akyang lam azuan ta u hi
huai kalin nume nung zui ten akyanga sin sakpa ne in achiu hi himale aman akyangwa na theilo nek ding an kanei achi hi huan nung zui te akihowa anek ding min ahon toy wa ita akichiu hi jesu na kyangwa hon solpa de lam hi le ama na sebzo ding ka an a hi no bu lang na ding khali a omlaya na chiu hilo hia ngai un ka hon hil a hi da kun la lo te enun tu ma in lak ding in amin a hi alapan lo amu tang ton i hin na ding in ga ala hi huchi atu pale alapa akipak tuak the na ding un khat in atu a midang in ala chi thu hiai a adikhi anana sep lo gim lo adya hon sol kahi midang in asemwa no asepsa u nasun zom u ahi achi samarite thu hil na huanume in kathil hi pe hon hil zel chia athei sak thu ziakin huai khwa a om samari mi tam pi in jesu aging ta u hi huchi in jesu kyanga samari mi te ahong pai wa akyangwa om ding in a kho ngut wa huchi in huai a nini atam hi huan midang tam pi in ama thu zakin aging ziakin aging ta sam ta u hi amau nu me kyanga tu in zo na thugin ziakin kaging ta ka hi ke u ko mau nge in athu ka za wa hiai mi pa chris khovel hondam pa nge a hi chi ka thei ta u achi u hi kapernaum khwa a kumpi million tapa hi damna huan nini nung in huai a pan potin galili gama apai ta hi jesu nge in zol nei zo ama kholam a pa toi a om ngei ke chi athei pi hi huchi in galili gam ahong tun in galili gam mi ten anakipa pi wa jerusalem a an kuang lui lai a athil hi teng amu tak zia kun amau ma angi leng an kuang lui na a ho sam hi galili gam a kana khwa tui wines aswa sangna mun ahong tungnon ta hi kumpi million kwa hiam a oma Capernaum a atapa achina hi Juda gama kipan Galili gama Jesu hong chi azakin akyanga ho to a voho suk a atapa sidik dek hi dam ding in achial hi Jesu na kyanga chiam te na te le thilam dang te namu ke ule naging ta ke hial ding u achi hi huan kumpi million in akyanga apu kata asi ma hong suk mai in achi hi Jesu na kyanga painon ta in natapa adam ta achi hi huan mi pan Jesu kyanga thu again aging ta a apai ta hi apai suglain asikhaten anadon wa natapa adam ta anachi ui amane kyangwa adam tung lai adong hi ama kyanga zanin da sagi ina a khosika hongdai ta hi achiu hi naw pangpan jesun kyanga jesu kyanga natapa naw pangpan jesun akyanga natapa adam ta hi achi lai a hi chi athei ta a amale a in kwan pi ten avekun aging tata u hi hiai Judea gama kipan Galili gama ahong a Jesu thilam dang hi ani veina a hi